sam tu ostaje. Lipo nama to naša Nina piva, a? 11:40 je, dobar vam dan, sunce prži, sezona je već tu, ne može se niti reći da smo u predsezoni i puno ljudi će lipo spremiti šolde na račun iznajmljivanja ovoga lita. Imam nešto za vas, mukte, a kad je mukta usto jako korisno, onda se ni ne propušta. Udruga za edukaciju građana Splita i Splitsko-dalmatinske županije ima nešto za nas. Besplatna radionica. Organizira jednu specijalnu radionicu u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, turističkom zajednicom. Radimo besplatnu radionicu na temu e-visitor. Dakle, za sve naše iznajmljivače mogu besplatno naučiti kako prijaviti gosta, tako da bi direktno mogli iz svojih domova to raditi. Osim te teme obradit ćemo još i komunikaciju sa gostima, e-mailom, društvenim mrežama i Android aplikacijama, ne znam, Viber, Whatsapp i sve ostalo. A sve nam to treba, moderno je vrijeme došlo. S nama je IT stručnjak Mate Herceg. Mate, ok, prijave na mail, od kad i gdje se održava? Prvi termin je sutra u 8 sati ujutro u Gradskom kotaru Lokve, adresa je Šišgorićeva 5, ostalo je još nešto slobodnih mjesta i evo, molimo građana ako se žele javiti na našu e-mail adresu udruga.uzeg@gmail.com. Bude li previše zainteresiranih, radionicu ćete ponoviti idući tjedan. Rekli ste mi, šteta vam je ljudi ovo propustiti, besplatno je, a bez ovih znanja se ne može opstati u današnje vrijeme. Konkurencija je žestoka, trebate raspolagati sa šta više podataka.